менен сурады. Тартпайлы ғой? Айдоочу болду. Көрөм дедиңиз го? Ким айтты? Сиз айттыңыз го көрөм. Болма бериңиздер дебиз. Тартпайлы коюң ака. Чо дедимби? Ал бериңиздер. Тартпаңыз ака. Телефонуңуз ака. Телефон ака. Партамызга келдиңизби? Факт тамыз турат. Тамызга келди. Айтып берет да бул. Тамызда Неге айтып берет? Осман түйсүз ака. Кең, ака. Коюңа жазбаңыз. Мен жаза элекмин эч нерсе. Карызыңызды текшерип атам. Карыз жок ака. Тартпаңыз ака. Яман тарттыңыз ғой, сіз ака ұлы қылып атқанда, тартпаң ака. Саламатсыз ака. Сіз қандай себеппен тартып отырсыз? Рейттин негизинде. Рейттин негизинде бирок водительден сурашыңыз керек. Ол жөн жети. Мен пассажирмин. Кайсы себептен тартып атат? Өзүн тааныштырбады бул жак. Тааныштырдыңбы? Баштан жасап. Сиз өзүңүз тааныштырдыңыз, бирок сиз тоскон жоксуз. Ким тоссо, ошол ГАИ келет да. Же Кыргызстанда ошондойбу? Тоскон ГАИ келеби закондуу түрдө? Же каякта ДПС келеби? Келди, бияк келтирип документ дейт. Удостоверениясын көрсөтпөйт, өзүн тааныштырбайт. Яман тарттыңыз да ака, тартпаңыз ака. Неме жаздың? Сол бары артынан. Жазбадыңыз. Ака. Evan. Kolluğu geldi olsak da. Çıkmasanız ketiyoruz tekşerip ot oldu. Azır niye? Cazını yazmadınız mı? İçkence oldu onu karaktermişim de. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Taksi. Cazını yazmadınız mı? Var var dedi. Саламатсыздарбы? Мен Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн үгүт жана насаат иштери боюнча тескөөчүсү Ураимов Шумкарали Сатаралиевич. Биз Кара Суу районунда УТРК Ош телеканалы менен биргеликте рейдтик иш-чара өткөргөнбүз. Кара Суу районунун аймагында Нурахунов көчөсү менен Ленин көчөсүнүн кесишинде УТРК Ош телеканалы менен биргеликте кызмат өтөп жаткан учурда Део Тико үлгүсүндөгү автоунаа алдыңкы чырактары жок айдап келген. Биздин кызматкерлер эскертүү иретинде айдоочуну токтоткон учурда айдоочу токтобостон артка бурулуп баш ийбей кетип калган. Андан соң аркасынан биздин кызматкерлер Део Тико үлгүсүндөгү автоунаанын аркасынан барган учурда айдоочу автоунаасы менен жол кырсыгына кабылган.
Стекло, чека, полно. Спужник kelyapman. Assalomu alaykum. Yok, sana mı yok oğlum? Sen niye kaçarsın? Çıkma oldu da kaçarsın, yok ya. Bundan dolayı zaten. Dokumentin var mı? Başka dokumentin. Artık tutuyorsun, Volvo'ya o şeyde. Kim kodun sen? Ne? Sen kaç gün tutmuyorsun bu? Tutmuyorsun mu? Ha ne tutmadın sen? Kulak koyuyorsun sen, yaman zorsun lan. Atın gel. Nereden bulasın? Ortaçı. Ne alsam? Dokumentten karaç bu arada. Dokumentler karaçı değil. Yok, dokumentten çok da burada. Gün gruplara gel kalkan. Çeki aldıysa kaçasın diye. Niye koysun ha? Buradan ne yapalım çocuk? Duysun ha? Sen çeki aldıysan özü kaç otmayısın bir dakika. Sen buna kudu. Unutmayısın bunu arasında. Anan biz gün özü başında. Dokumentleri kalsam? Yok, Ömür. Güle gel. dokumentleri yok. Sen kayıtta biz gün olsa kayıtta çıkmay mı? O gün ölüm niye mi gün ölü otamaz? Hani sen yoksa tıktat koyuyorsun poyuculu. Kaç pay? O Mert tanışın mı? O Mert. Yok. Hani yok süper koydu ha bizde. Aşkım uşlardı karmağadın arı. Uşlardı. Ha sen niye kaçarsın? Yok niye Ya sana kısa sura niye kaçarsın? Sana sura adam niye kaçarsın? Bu hafta biz kul yaptık niye kaçtın? Kasapatim ne oldu? Kimde gün oşanda? Ne men özüm mü? Ha ana ki ana. Akuğanlar niye kullanır onu? Ha tutmayısın mı? Nereden başlayıp, nereden başlayıp farın ötüp ketip temizliğe dedi farın жаңызды. Ha tokta çeki al dese poyzot bulutup kaç otasın bu yakka? Ama başka hem biz oyladık maçlarda bir naşa vardır, biri vardır. Tekşergileçi? Dokumentlerini alsan sen. Jo, maçtan tekşergileçler naşa var, başka var dörtmeysin Biz arı. bilbeyiz de sen moş bizden Bilbesinger niye koysun? Ana sen ne kaçarsın da? Jo, bilbesinger niye koysun? Ha sen ne kaçarsın? Hiç algan için kaçtın da çın mı? Jo, bilbesinger niye koysun? Hiç alıp kaçtın da. İçsem niye kamalıp kete? O. Ha? O. İçi ol maçtan edilse kamalıp kete. O. Kande ol? Spirtlik içinde içtiniz mi? Burkul oldu. Nasıl oldu? Bilet. Jo, kamalıp kete. Siz sen bunda topraştan korsana. Hadi acıksın. Ne olasın oğlum? Nereden bulasın? Ne olasın? Ne bulasın? Razницасы бар mı? Su atam seni. Jo, razницасы бар. Var razницасы. Qanday razницасы Қандай бар? кило отты, өзің бассаң? Basa albayım da. Неге баса алмайсың? Ой, dursan qarmağım ben. Кел. Qarmağım Іштің ben. бе спирттік Ya ішінде? qarmağım ben. Бармаймын, еще как қармаймын мен. Qanday Gel. qarmaysın? Niye qarmaysın? Niye qarmaysın? Неге характерің Jo, niye qarmaysın? Niye Niye qarmaysın? Неге характерің Jo, niye qarmaysın? Шындай қармаймын, нәрсе Jo, қармаймын. nege? Отыр машинаға, içіп алып, Себеп? içіп алып айдағаным үшін қармаймын. Buyur koy burada. Өзің бассаң ондай, Koy. өзің бассаң buyur koy deyim. характерін көрсетесің deyмін. Kameraga. Tölegen dedin mi attın? Характерін Kameraga көрсетесің deyмін. söyle oyuncu buradan. Мен камераға сөйлейлі, өзің басты. Kameraga söyle. Саған жақшына сөйлеп отырмын Niye ғой мен. olasın onda? Evet. Atın Tölegen dedin. Koy çek kameraga söyle öyle. Әке документтерің бе? Qaysi dokumenti berem? Айдаушылық көлік бар ма? Жоқ. Yo sotda жатат лишение. Қойыр мына. Мына қойыр Burada da қой. içip çıkın kesin. Мына қойыр қой дейм. Өзің бас эле жөн эле. Мына қойыр қой. Маған разницасы жоқ ой. Уже лишение болып бүткөн уже. Ештеңе Мен қыла өзіңе албайсың. қамаласың дейм. Ештеңе қыла албайсың. Ой лишение болып бүткөн братан. Еркекчи бар ғой. Штраф жазып болды. Özüne gelip içine. Машинаның документин бер анда. Не қыласың машина документ? Кандай эмне кылам? Мен гайымын да. Гай болсаң не болып тұр? Милдетің ал сен 2-1-1 пункт нерсе бериш керексің. Жоқ дейм братан жоқ. Залогта жатат жоқ. Қантип берейін мен алсам? Boldu. Çok kosu var. Evet Tölegen. Жоқты ошо Evet, жок деп Төлеген. түшүндүр. Жоқ деп отпаймын. Мен келгенден бері жоқ. Машинаның документ жоқ деп отпаймын ба? Evet topraşak. Olası boldu. Өзүң бассаң, Sen- А мен не келгенде сөктүм бе братан? болосуң. Жылым жерде эчтекени чечпейт го. Жок, ошо канча жыл болосуң. Жок, жылым эч нерсени чечпейт го бу жерде братан. Мен сага братан деп. Андай понятияларың айта бербе, майлы өтпөйт ондо. Не өтөт? О, жыл деп, канайт деген өтпөйт ондо. Жок, мен братан жок. Болду ошо. Залогто. Болду ошондой. Жок. Неге деп аны кыласың да. Oşu
Жоқ, документ жоқ. Өзің бассаң? Жоқ документ. Тағы Сен қантип көзіңе айтайын? кім болып көрінді тазы? Обычный адамсың. Болды, бак, ертең болады да документ. Не қылып жатасың? Обычный адамсың. Төлеген дедің атыңа? Ей, саған сөйлесем. Атың Төлеген бе? Жоқ, обычный адамсың. Там не деп сөйлейін? Обычный адамсың. Не деп сөйлейін? Мен ГАИ қызметкері. Не отыр ГАИ қызметкері болсаң? Жоқ, залогта братан документ жоқ. Не дейін маған? Атың кім дедің? Төлеген. Документтер бар ғой. Документ жоқ деді. Машина документін жүзіне салдық та. Жоқ документ. Машина документі жоқ братан. Залогтар жоқ. О, қолаға барып сұрасаң, көптікон документі жатауыз залогта деп жалаңыз жоқ. Сіз документ сұрайын ба ол жақта? Төлеген, қайдан боласың? Не oldu? Ем қайырдан болшым, нен чечебе, братан? Чечет? Нен чечет? Сен даны тақташ екін да мен? Машина кімдік өзіңкі? Иә. Апарып қама өргелі болса, келулі, мен ГАИ қызмет, мен еще как қармайым. Қарма, братан, мен ем, қарма, не қыл отам мен? Кетер жүр отыр машинада. Жүр спец машинада отыр. Мен ГАИ қызметкері болсаң, жол движениясын қарайсың, тура адамды қырмайсың сен. Жүр, кет. Сен водительсің да? Кем, Төлеген? Кем, не oldu туған? Жүр. Орай мамиледе не болады, командир? Орай мамиле болды. Hiç oldu, ne urluq oturasın? Қандай кимсе қандай мамиле болады? Біресе дота сені, Камера жоқ жерде ушундай эле быдылайсыңар го? А? Мен паланчамын, мен мындай кылып берем, мен ундай кылып берем. Камеранын көзүнчө ушундай эле али прокат немеде рамканын ичинде сүйлөп каласыңар го? Не камера жоқ жерде ушундай сүйлөбөйсүңөр? Камера жоқ жерде сүйлөштүк бе көз? Сүйлөштүк, именно сен менен сүйлөшкөн. Каерде сүйлөшкөн? Ушул жерде сүйлөшкөнмүн. Койсоң мен сен сүйлөшкөн эмесмин. Спринтердин ичинде сүйлөшкөн мен сен. Спринтерсің? Хот ушундай спринтер. Түшүндүңбү? Атасың жайындабы? Кайра сүйлөшсөм мен мени. Койгулачы жигиттер, койгулачы. Сен видео камера бар жерде ham, жоқ жерде ham сүйлөшө албайсың менен, албы? Өчө тарактайсың да мага. Машинанын номери турат, оформить эткиле, башка кылгыла. Оформить, эч кызат болду. Документи эртең келет, залогто жатат. Болду. Алып келесиң. Тагы эмне кылабыз ошондо? Тагы эмне кылыш керек? Болду, ошо штаб келесиң, чыгасың. Болду. Ошол. Ооба, сен бир нерсе деп атабы. Болду, анан эмне тарактайсыңар, мен ГАИ кызматкеримин деп мынтип мени жулкулап, мени жулкулап атпайсыңар бе? Жулкулап сени. Ана, кана, чакырып эмне? Омат базары. Кимге кармайсың сен эмне? Кармап атпайсыңар силер? Ким кармады? Ошоңко карма бар, малбы? Онда бирөөң келгенде мен жооп бере албайм, ошол сүйлөшсүн дегиле. Бирөөң келип шымдан карма, бирөөң келип желкеден кармабагыла. Түшүндүңбү? Siz ne için de zarlıyorum, hiç olmuyor. Майли мен зарылым ичип аламы, башка кылып аламы, була машинаңдан аша. Бас машинаны, бас камера. O, tergörçük olmuyor, asma oturgular, taksın. Кандай осмотр кылат? Tergörçükler. Кайын акыбарым жокпу сенин машинаңдан аша бар дегенге? Tergörçük asma oturgular. Хорошо, осмотр. Бунун акыбарым жокпу? Tergörçükler таза asma. Тергөөчүлөр. Хорошо. Булардын акыбары жокпу ушинтип айтышкан? Nesinde aytkanlar? Сен машинаңдан наша бар, сен машинаңда Bar dedi же, bar бар деди. Бар деди. Ошон үчүн куйдук биз сени. Может, бардыр dedi. Может дегендер. Я, может эмес, бар деди. Жигиле ушул жерден. Onu asma otur azı tergörçük gelip kılar. Тергөөчү келип осмотр кылса, камера өчүрбөгөн. O, ölçülüyor. Өчүрбөгөн. Таппай кала турган болсо, ошол сөзүнө жооп берет. Давай, бизеги. Кармашсың ага. Бумага айттыңбы? Өзү берип, бул салбаны энесин тыгып иштеп. Gruppanı ala gel. Камераны чакырып койгула, анан Gruppan. Биздин кызматкерлер айдоочуну текшерген учурда спирттик ичимдигини ичкендиги шек санаган боюнча айдоочуну наркология бөлүмүнө баруусун талап кылышкан. Айдоочу баш бербестен биздин кызматкерлерге тоскоолдук кылып кол көтөргөнгө чейин барган айдоочу. Андан соң биздин кызматкерлер айдоочуну автоунаага отуруусун талап кылышып,
күч колдонушуп отургузушуп Koyur koyma. Bu nerede? Ne koyur koy. Ne koyur koy ki de. Üç durat. Arjok oturar. Selam gereksin. Selam gereksin. Хорошо. Kamera jür ondan hemen. Kamera. Çok lan koyur koy. Lan koyur koy. Lan koyur koy. Armaytala mında Niye kılarsın? Koluna gelsin. Çok kamera geliyorsun mu hemen? Koluna gelsin vur da. Çok oşa kamera. Koluna gel. Çok kamera Tur benim. nerede malum? Qanday maylivi? Qanday maylivi? Qanday maylivi? Oşunday mı? Nega turaman men? Turasın şu Nega turaman men? Ha? Nega Soğana turaman? cevap vereceksin da. Dıtkına cevap vereceksin. Men at familiyam maşina oformit et, men javob beraman Ha, shuga. Bo'ldi. Anda turdam nerede kaçmakta? Nega turaman men dağı? Kaçatmayısın mı? Qayoqqa qachat? Ha, tur nerede anda? Basana men. Qayoqqa qaraman? Şurada tur nerede sen? Mesela ben baram gıcat bolu. Öküz köp çaktarga barabız haliçi. Allah. Buradan mı? Ye. Sen böyle çıkıyor kalı. Çıkıyor kaldı mı sen? Çıkıyor kaldı mı? Lan qadını da. Ana maşinada. Maşina bakacağım var. Bunlar var. Bırak, ne kılasın men? Men ne kılgam üçün salıp otasın? Ya çıkın lan. Niye çıkarasın meni? Yok, oşul niye çıkarasın? Ya tart kamera ulat kancerlerini tart. Buradayım. Buradayım dostum. Yüzüme kıyım balık bak. Ya ver koyayım, niye saltasın beni? Otur değil mi? Men ne hocam, niye Saltasın. saltasın? Orası otur. Ya karışa men o ayaktan kaçmayayım koy. Kaçmasan otursana. Koy ver. Koy ver. Yaxşı otur dostum. Evet, kapaya otur. Allah'ınla. Kıratsan beni. Ya koy ver. Koy ver niye? Ya sın de. Nege? Aldız mı? Sana. Давай. Oğlum lan. Görüşürüz. Sarmap tut şimdi. Özüne gelsin içine. O pasport alıp koyun oğlum. Pasport alma o bireniki. Al bir ama. Bireniki. Sen de suyu. Наркологический права лишен уже. Ya. Уже лишен var. Уже лишен. Anda özünüz kamalasız da. Böyle kama vergili. Уже içim burada çıkıyorsunuz be. Kayda. Jön otur bol. Jön tursan. Evet, canını açıştırma ne? Jön turdan be. Ye, Sövünme değil mi sen? Jön tursan. açıştırma diyeyim can. Jön tur. Ne kaynı otasın? Jön tur. Götürmezsin bunu. Boşun niye kıltamın lan ben? Bol. Özün var. Kayra kayrısın ne? Ne kılasın? Özün var mı? Öyle mi? Ya kayrıva dedim ben sana. Özün var mı? Ya kayrıva. Gayriyelek mi? Ya kayrıva dedim. Yoldayım. Ya ayt koçum lan. Kayrıyor be. Bol özün var mı? наркология бөліміне апарышып спирттік ичимдигини ичкендигин аныктаган соң тергөө кызматына өткөрүп беришкен. Атын ким дедің? Төлөгөн. 1 литр пиво ичкениңе канча болду? Жарым саат. Эмне болуп отуруп алды ана? Kursam açıp kет. Türkçe ötüp kет attım. Тамактанганыбы? Мынанычы кармап туруп ана таза трубкага үйлөч, буркаратып ошо тасындагы. Тупpa tur ошентип. Ötkende ötkürdünüz o. Senimi? Onda erkek bile.
Kaçan ötkende? 6 октябрь günü? Sen kayıp olalım, ne jürüyorsun oldu ya? Oşanda hem kayıp kesin 6 октябр'da. Azır hem kayıp, öyle daha 3-4 yol yaşarak katura kıldı. Burkuratı. Ondan niye, neme? Pravanı aldırmadın mı? Çaldırıp koydun mu? Yok prava. Prava yok. Ha sen şöyle 5 prava maşına getiriyorsun. İler, daha ne kişi olur. Ulanımız kaçacağız? Bunu kirasga kontrolni. Bunu ağırganın şu püy içken belgisi. Sen o milisiyalar ne urip жүрөсүң ne? Bunu özgür emi olup koy. Ben bir yaktan bu putum görgen yok mu da ben kayaka gettim ne olur diye mağan turup gelip bu putum ben tüt olsanda gelip süz oldu. Заключениең алкоголдон мас 1 литр пиво içti деген. Болду. Кара Суу районунун аймагында Фуркат айылында биздин кызматкерлер кызмат өтөп жаткан учурда дагы бир автоунааны спирттик ичимдигини ичкендиги боюнча шек санап биздин кызматкерлер токтотушуп. Рахмет. Atsa. Ömürler çaldı. O. Ya. Çıkar. Düşsene mi? Hatta raytı. Ne oldu? Ota turuydan tüzeka vurulmay turlu oğuzga gitsen. Geçtiniz. Bak, oturak. Bas. Hayır, otursam. Hayır, otur. Yan otur. Otur, siz de otursan ya. Yan oturalım. Наркология бөлүмүнө алып барышып, спирттик ичимдигин ичкендигин аныктап, мыйзам чегинде протоколдор түзүлүп, автоунаа сайып курууга токтотулган. Жада туган жылы пробовали жана данный жазып боюнча ака суранчы. Эмне баңгатын керек де? Бак респект атам. Ким үч? Коматыч. Өзүм эле таштым. 92. 5 февраль. Şu tokat mı yaşandı? Şu gün aldım arabanın şey de. Ben sana zor oldum. Şu ben kayıttan o gün aldım arabanın oturuyor. Ya trasadan arabanın var. Şu trasadan gidiyordunuz mu? Şu siz gün aldım arabanın tasbih. Şu Türkiye'de otomobilden bakın motor. Toxtab turgan edin 5000 tenge, 10.000 tenge. Pivo. Kvass işte. Kvass kaç oldu içkenizi? Үйдің алдынан тұрғанда қармашты да? Жоқ, аны бар милицияға айтып бересің. Мен врачмын. Сізден сол үйдің астында отыр іштің. Мен ал шартты қандай ішкеніңізді мен сұрап айтам. Мен сізді іштіңіз бе, же ішпедіңіз деп атам.
Men uyдун алдында да отам. Siz үйün алдында içken bolsoңуз, аны барып милицияга айтып бересиz. Men только со же астыңызды аныктайм. Үйүңүздүн астында отуруп канча Siz men суроомо жооп бериңиз. Канча içtiniz? Bir кружка içtim ya. Bir кружка? Bir кружка пиво. Bir кружка пиво. А? Жоқ. Аны? Ооба, пиво içtim ата. Bir кружка пиво içtiniz, ha? Мынаны кармап үйлөн. 2 минут үйлөз, дем алып. Телефонуңузду өчүрүп турам. Dem alıp turup dağını үйлөйсүz. 2-3 жолу. Карап турайын. Dem alıp 2 minut dem alıp үйлөйсүз. 1 minut болду үйлөгөнүңүзгө. Dağını 2 жолу үйлөп бериңиz. Апалаков Рыспек. Мен карап коюңуз. Спирт ичимдик ичкениңиз кандан жана өпкөдөн чыгып аткан мына химикалык реакция менен аныкталды. Мына контрольный. Со мына сиздики спирт ичимдик ичкендин жыйынтыгы. Мен ошону сизге врач катары аныктап бердим. Tekşesene açıkladık. Кара Суу районунун аймагында жалпы 60 айдоочуга административдик айыппулдар салынган. Анын ичинен 10 автоунаа айып корууда токтотулган. 4-өө спирттик ичимдик ичкен айдоочулар болгон.